Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Marcos Kapitulo 11, versikulo 25. Tunggal tumakder kayo nga agkararag, pakawanen nyo ti siya sino man ang nakabasol kada kayo, tapno pakawanen tumat ni Amayo sa dilangit, dagiti basbasol yo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kumusta ni nanang, tatang? Ay, marigatan nin amag na. Iso naka-wheelchair lang ngayon. Dakmet nga rod kabalan nga iwanan. Takastoy mati kasasaad ko, manipod na atake ak. Dandani jakmetan makatakdar. Amo ka din dagiti dadum akakabsat ko, tinapasamak ka ni nanang. Amudan, may dapayan bimisita. Kat, anya nga iti desisyon da? Awan mati magada. Ni manang, nagasidag ti balay da ditoy. Isu kumaa, ti umay mga sikaso ka ni nanang. Ay, amuyo mati ni nanang yaw. Uray bakitin, nangatulad ti pride na. Kastamot ni manang mo. Saan nalata kaya ti makisarita kini nanang yaw? Ay, unay matdaytan. Kasano nga roditan? Tsak mo, anak. Kasapulan ni nanang mo ti mga sikasukan ko, ana. Uragluto iti kanan may. Tsak payan kabalan nga aramidain. Sige, tayo nakasarita ni nanang. Nakaturog pa ilaang. Urayam amakarieng. Taapay ko maamasyan ka kanyak. Kumakapsot ka, nanang. Naka-wheelchair ka lang eh. Nitatang mo laang ti agsasaw iti kasta. Patpatsyambat kat agkabkabawan. Nanang, kasapulan nyo timang kadwa kada kayo dito'y balay. Diyak ka baalan ti agbayad iti nars. Naibusan di pinsun kao. Awan kwartamin ka ni tatangyaw. Nagsarita kayo ka din ka ni Manang Marge? Hay, apay ko makasaritak na dya tao. Siya aktiw mo na makisaritakan ko, ana. Idinto tayo so ti adabasol na kanyak. Nanang, manu atawanan tinapalabas. Sipod na pasamak na ita. Angam da itabasol pa ilang ti pampanunutan nyo. Anya-anya ti marikrik na yun, nanang. Diyagas ko. Iawat mo kanyak. Aday di paladpad. Darasap. Sige, nanang. Nakita mo, ti kasasaad ni nanang mo. Mamatikan, itimbagakan ka. Uwan, tatang. Natangsit latang agsasaaw. Uray nakapsutin tirik nana. Ipagarup na anapigsapay laeng angam sa anayin. Inakasarita ni Manang Marge. Pag tinulungan mi, nasikaswan ni nanang. Makumbinser mo nga ta. Padasak tatang. Barang denggenak. Rumabiin, nagkapon. Ditayan da tatang. Napan ko binisita da tatang kananang. Tanag-text ni tatang, anakapsot kanon ni nanang. Natangken ti puso ni nanang. Di naklat ta kinasarita idinapanak di tabalayda. Manang, lipatan tayo kuman tinapalabas. Kat, linipat ko matan. Ni nanang laeng taagimulmula iti sakit tinakam na kanya. Total, sikat ti asidag kadakwada, kanada kabalan yu iti biyag, pag tinulungan tan at tulungan dananang kantatang. Heh, nauma akon asyaklatan ti umas asidag. Kasla irurumunak ni nanang nga anak na. Maawatam ko man ni nanang, bakatan. Si kalangan na, tasyak, kwarta titad ko. Tano siyak ti mapan mga sikasukan kwa na, ay pakpakawan. Jakla maarami dayta. Nauma akon nga agpakpakumbaba. Apay, anarabyan ka. Di mo pa'y sungsongbatan ti awag kan text ko. Napan ko ngamin binisita dananang kantatang. Inlutwak pa ida. Kanapanak namin ije balay damanang Marge. Iswadya kon masungbatan ti cellphone ko.
Kat, kumusta nga'y dagiti naganak mo? Nakapsutan ni nanang. Naka-wheelchair. Uray ni tatang. Kimapsut maten. Kasta talaga. Awan maaramidan tayo. Dita amin ti papanan tayo. Kinasaritak ni Manang Marge. Ada kami ti agtinulong ang mga sikaso kadagiti dadakalmi. Angam, kas kaninanang, natangken ti puso na. Natawid ni Manang mo ti ugali ni nanang mo. Takastamot lang amin ni nanang. Ay, nangato ti pride na. Huwag nga rod. Malagip mo, idinagyan ta ijabalayo. Ay, mano atawan nga inananusak ti madi nga ugali ni nanang mo. Ha? Kaya't mo asawan. Aging ga ita? Nasakit pa'y lang tinakam mo ni nanang? Ay, lakay, sa anak akasta. Nuan yaman ti basol ni nanang mo kanyak, napakawan kon, idi pa'y laang. Nasaya at nga rin no kasta bakat. Kanayon tayo amakimismisa. Jakit di mapakawan, dagiti nakabasol kanyak. Agyaman ak no kasta bakat. Ay, pagsaritaan takit di nukas ano amatulungan tadananang kantatang. Aramidam da ita? Imbagak kan. Bakit kan lakaydan? Kasapulan dati tulong, dagiti anak da. Oh, dandanin maluto da ito kanandananang kantatang. Bantayam, tay nakita anjela labaan da. Tay washing machine ko aminan. Wen, siya kung timakam mo. Nakaturog pa imot ni nanang. Bayam nga aginanaa. Isumot ti kunak kan ni tatang. Ay, makiktot day jay na makita datay dito'y balayda. Nila ang tatang timakam mo nga data dito'y balayda. Nagriingkan bakit? Nakadasaran timakan. Sino tinagluto? Ni Junior, kadwanan ni bakit na. Naglinis pa ni Julie dito'y balay. Anya, dayta kagurgurak ang manugang ko. Imay dito'y balay. Nagpuskol mo tantirupa na. Nay, apay akas ta ti ibagam. Isuda lang ti makaanos nga umay mga sikaso kadata. Kabalak pa'y tagluto. Saan mo nga ipilit, bakit? Tanakapsut kan. Mala, intan mangan, tanapudot pa'y timakan. Diyak kaya't timangan. Tapaya saan? Nungay sinabidungan day ta Julie ti kanak. Ay, nagtakas mo tayo ti pa nagpampanunot mo. Nanang, tatang, mangan kayon. Oh, puro natang da ito inlutok. Ngam, saan abasta-basta ti pan nakaluto na? Special da ita. Agyaman hak, Julie anak. Tanakan anus ka. Nanang, kayat mo ka di tinalamiis adanom? Kabalak ti mangala iti danom. Unay kamatan, bakit? Kasta ka di? Ay, saan masapol nga umay ka dito'y? Bakit? Sumardeng ka ka din na sumana, o? Ibagak, ti kayat ko nga ibagak tabalay ko daytoy. No ibagak a pumanaw kan, katsan kan ngagsubsubli pa'y ditoy. Julie, paspasin siya mo ni nanang yu Awan day jay, tatang. Maawatak ni nanang. Taado tirikrik naan na. Ay, nagdakkel tinaitulong mo kada kami iti daytoy nga aldaw. Saan kami namangan, no saan ka nagluto. Nagdalos kan naglaba ka pa'y. Tatang. At adang amin nga agsakit kayo kaninanang no narugit ti aglawlaw yu. Saan mi mata nakabailan ti aglinis kininanang mo? Bayan nyo, takanayunan mi kanila kay ti umay di ti balayo. Ay na, pagyamanak launay, Julie. Si Kapay anay kamkamang laeng tinasaya at kada kamay. Katagyaman iti Diyos, iti panangitid na iti man nakaawat amanugang. Oh,
Apay asaan ka amatagtagari? At kung konsentrate ng agman maneho. Kasta ka di? Pampanunutot tinagbalin a reaksyon ni nanang kan kaitay. Diyak magustuhan. Isu aping manawak. Takayat ko asong batan. Anya kalakit din ay. Bakbaketan lang aruden ni nanang. Kasta pa lang ti panunutom. Saan arumbang day jay nga inaramid na kan ka? Baketan? Ngamkas jay pa lang ti panagsasauna. Isu na panunot ko. Saan tan nga agsubsubli jay anda? Anya? Apay akas na ti desisyon mo. Jakmat kayata. Ama di ti trato ni nanang kan ka. Awan ti sabali ang mga sikaso kadakwada no saan adata. Rumbang asaan ta abaybayan ida. Saan ta maumuma. Uray no agungat nga inaldaw. Rumbang lata nga asikaswan ta ida. Lakay, umay ka dito. Nay, nananuman nga tan ni bakit? Wen, umaya kaon. Ay, sapay marigatan nakamag na. Ayan mo ngay, umay ka na. Umaya kaon. Apay ka day. Nay, Natumba aki dito makder ako ba dito wheelchair ko. Jakmatan ka ba ilan dito makder? ay, kasano matulungan ka ngay. Mabit lang. Awagak ni Junior. Apay ngay supay ti awagam. Sumurot tumanan dya sa awan Ay, urean niya pa iti ibagbagam. Awagak ni Junior. Hello, Tatang. Hello, July. Ni Junior ngay. Ay, napan nagtrabaho. Apay ka di? Umay kumaadagos dito'y balay no mabalain. Taninanang yaw. Naigalays. Amangan mo da natukula-tulang na. Ay, kaasimot ni nanang. Ay, Tatang, saan ang mabalin ang pumanaw iti trabaho na? Ay, siyaklaan ng ti umay. Nanang, nagayaba kun iti ambulansya. Paumay dan. Pa iti ambulansya. Ipanda ka nga ro dito sa ospital. Kasta lang nga ro din tinapasamakan ka. Ayan ni Junior. Adang amin trabaho na, nanang. Iso asaan nga iso ti imay. Kita umanday ta sakripisyo ni Julie. Agungat ka pailang. Imay nakalangaro din tinulungan. Imbaglakit din. Tada ka ng tulong kadananang kantatang. Bagat. Apay kit din ajak tulungan ida. Kat naganak kumat idan. Imbagkan ka, bagat. Tamaanusam ti ugali ni nanang. Ngamsyak, maumuma akon. Ananusak langan. Tainakat nga rod. Addan tumatla panawan ang makaamiris ni nanang. Agbalbaliw tumatlaang. Sapay ko matagasta, bagat. Tauray dagiti daduma akakabsat ko. Kan dagiti manugang da. Adayo tirik nada kan ni nanang. Kumusta ni nanang, Tatang? May confinement in adit yung ospital. Na-fracture ti tulang na. Gapoy ti pan nakatumba na. Kaya't naasawan. Agnanayonan ang naka-wheelchair. Ay, kasta talaga. Mapan ko kumabisitaan. Ngam amok akagurguran nakpailaang. Amangan no ad-adda ang ma-stress no makita nak. Umay kula idagas da ito'y kwarta ang masapul yo. Kat no kasapulan nyo pa'y, umawag kayo latta kanyak, Tatang. Lakay, anya ti ko na ti doktor. Kimaro ti kasasaad mo. Adada nakasapulam ti tulong ti sabali. Ay, natayak lakuman. No kastoy mutlaang ti pagbanagak. Di kag sao iti kasta. Di magas ni Marge nang tadi ti kwarta. Apay adi mo pinastrek. Amangan ka no ad-adda ama stress ka no makitam. Apay, aging ka kadita,
Kat kagurguram pa lang ni Marge nga anak ta. Nabayagan na taon day ta aguram Lakay. Puro gura. Kan sakit tinakam, tinaimula di ta puso, kan panunot mau. Isupay day ta ti rason, no apayasan ka maimimbagan. Agsakit ka lang arudan, ngam nakaungungit ka pailaan. Masapul ka di nga agkararagak, lakay. Kito na ken rumbang nga amom ti mamakawan. Urnusak day tupungan mo, nanang. Kalpasan na, pakanan kan. Inayadak nga ipangato to'y ulong. Julie, balasang ko. Mapakawanak pa'y ka di. Idi pa'y laang anapakawan ka, nanang. Itaman pa'y anasaya at ti panakisarita yo kanya. Napanunot ko gamin. Apanawanan. Tapno lipat at ti sakit tinakam ko ka. Idi sikat ipinili ni Junior apakasaran. Nasakit tinakam ko ta profesional ni Junior. Sika, anak na kalaang ti para laba. Kanawan adal na. Ninanang mat, lagi pa na pala tinapasamak, manun atawon tinapalabas. Wen, bakit akon? Saanan arumbang agumurak pa'y kada kayo? Amok, siyak matlaang ti marigrigatan iti kastoy akababalin ko. Unay kat ninanangan, aya. Arakupan ka man, Julie, balasang ko. Pakawanan na ko ba? Ne, apay analablab baga dagiti matam. Inungtan na ka manan ni nanang. Sika anangas asikaso kan kwa na. Ungtan na ka? Nagsangit kami adwa kan ni nanang. Inarakop nak ngamin ni nanang. Kat maten nalapdan tiriknak. Iso ang nagsangit Ne, anyat kayat mo asawan. Napakawan na kun ni nanang. Maaklon na kun akas manugang. Awanan ti sakit tinakam na kanyak. Nagmayatan day ta adamag. Ay na, awagak ni Manang Marge. Taibagak kan kwa na, day ta good news. Masapol nga agdigos ka ita, bakit? Asino nga iti mang digos kanyak. Diyak kayat ti sabali amang digos kanyak. Mabainak. At daw may mang digos kan ka. Ni Manan Julie, ay kababainan kan kwa na. Isumot la aminan. Tatang, mabalin ko ka din adigusan ni nanang. Sa anak asimrak ijay trabaho kita. Taumay ko asikaswan ni nanang. Ni Marge, timang digos kan ka, bakit? Marge, anak ko. Pakawanan na ko, ma. Unay kayon, ayan nanang. Awan day jayon. Di kay madanagan. Tamang ibati aktumanan iti kwartayo kinitatang. Sakbay nga agawidak, inton madamdama. Ala, umay kayon, tadigusan kayon. Tinasaya at apanagpuspuso, awan impanan na asakit tinakam. Mamakawan ka, tapno maragsakan ti Diyos kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay paragtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.